Ngiyanilotshisa begodu ngiyaninamukela. Thokoza khulu kwamambala ukuthi siphinde sihlangane godu ehlelweni Umkhanyo Ndebele TV SA. Ibizo lami nguBrian the Legacy, the man of the match, the man of the moment, jersey number 10. Lana-ke ehlelweni Umkhanyo mina nawe siqoqisana kamnandi khulu kwamambala, ngiletha ikuthazo, ngiletha inkulumo, ezinye zazo ngasikhathi ziyahlaba zibe buhlungwanyana, kodwana-ke kuzizinto ngasikhathi ekuqakathekileko ukuthi sizikhulume mntwana kwethu. Namhlanje ngingasona isikhathi isihloko isizobe sigijima ngaso, sikhuluma nge-character mntwana kwethu, sikhuluma ngendlela wena ungayo. Umbuzo ngomkhulu uza kuwe ukuthi-ke umuntu onjani kabanye abantu, utshala yiphi imbewu nofana-ke utshalani emkhumbulweni wabanye abantu, uyitjhefu nofana umuthi wepilo na? Abantu ngawe bayaphumelela nofana abantu ngawe amabhudango wabo ayatjhabalala na? Umuntu la kungathenjelwa kuwe na, nofana umuntu othi nakucoqwa indaba nawuvelako abantu kufanele ukuthi batjhugulule lithophigi nofana isihloko ebakhuluma ngaso, ngoba benzela ukuthi ungakghoni ukuzwa lento le bona bakhuluma ngayo. Ngiso isihloko lesi namhlanje esizobe sikhuluma ngaso ehlelweni Umkhanyo. Ngingase ngikukhumbuze kokwakho ukuthi usilandele enkundleni zethu zonke zokuthindana. Kwangalesi sikhathi ziyabonakala nangaphasi, ziyavela-ke lapha-ke i-channel yethu Ndebele TV SA, lapho-ke sithuthukisa khona uNdebele ngendlela yakhona. Sele siragela phambili nale nkulumo esiyiphetheko. Yoke into yenzako inomphumela, iyimbi iyihle inomphumela. Ngaso soke isikhathi siyatshala, kodwana-ke utjalani ebantwini? Abantu bayazuza na ngawe? Lokhu umuntu nakasekingeni udinga iinluleko, umuntu umnikela iinluleko ezimsizako nofana ezimfaka angenelele ngaphakathi kwekinga kiyo na? Nebunganini abangani bakho ubanikela ama-advices anjani? Khumbula ukuthi-ke lokhu umuntu nakasekingeni umnikela i-advice e-wrong, lipoto oyiphekako kilo muntu lo uyoyiphakulula idliwe lento lephekwako idliwe nguwe. Ngamanye amezwi umuntu nakasekingeni abawe i-advice kuwe bese uyamnikela, kusasa nasele kunguwe osekingeni, loya muntu loya uyokunikela leya advice owampha yona bese uyayisebenzisa. Ngemva kwalokho into zoke zimotjhakale, ngoba lesa sikhathi asekingeni wamnikela yona, wayithatha njengeqiniso ngoba akuthemba. Esikhathini esiningi sibabantu sibuyele emuva ngepilo ngonobangela wokuthi laba abantu ekufanele ukuthi sisizane nabo nakuligego lethu lokwenza okuhle thina senza okumbi. Ipilo ngasikhathi siyakhuphulana, kodwana ngegego lokuthi wena ukhuphule mina bese uyangehlisa, utlhogomela ukuthi ngezinye indlela uzehlisa wena. Kunabantu abaqalelele kithi, baqalelele nemaphilweni esiwaphilako. Asithi uhlule kujabula ngoba batjho kunabantu abaqalelele kuwe, kodwana khumbula ukuthi into ehle oyenza abanye bayibone kusasa ibuya isize wena, ngoba ngasikhathi omunye umuntu osizakele ngepilo le wena oyiphilako, ngelinye ilanga nguye ukukhuphula wena sowehlile. Ngoba-ke ukuwa kuyinto engeze omunye nomunye umuntu ayibalekela nakusikhathi sifikile, kodwana-ke nasifikako leso sikhathi uyokubanjwa ngubani nawungakhi ubudlelwana obuhle? Asithi angekhe ufike bowubethe phasi, iye uzokufika bowubethe phasi, kodwana-ke lawa amandla ebekufanele ukuthi ufike ubethe ngawo phasi, angekhe usabetha ngalawo mandla lawo, ngoba kunabantu abayoba sisekelo sakho ukuthi uyokuwela ezandleni zabo qangi ngaphambi kokuthi uyokuthinta ihlabathi. Lokho kungilokhu wena okutjalako kibo. Uyalitshala iqiniso na?
Umngani onjani nanithoma nikhuluma uyabatjela amaqiniso na nofana nikhohlisana ngamanga ukuthi kuhlale kunokumomotheka ebusweni? Umnganakho nakenza into engakalungi uyayiveza leyo kulumo umtjele ukuthi mngani nakwenza nje uyona, nofana ngaso soke isikhathi sikhamba sikhohlisana sitjelana ukuthi mngani uyiphethe, nasiya emahlangothini sikhambe sihlebana ukuthi anjaya nje ulahla nesihlangothi. Akhe sizibuzeni ukuthi sibangani abanjani. Omunye umbuzo ongase uzibuze wona phezu kwento oyikhulumako nofana ipilo oyiphilako ukuthi-ke utjala imbewu enjani nofana utjala uyitjhefu na emaphilweni wabanye abantu, ukuthi-ke nakhibe bowungomunye umuntu, bowungam-advayisa nofana umyelelise omunye umuntu osehlangothini ukuthi atjhomane nawe na? Nakhibe bowungomunye umuntu, bowungamyelelisa omunye umuntu ukuthi atjhomane nawe na? Ngakho koke lokhu wena okwaziko ngawe, ukufisa kangangani okuhle ukuthi kwenzeke kabanye abantu?